Welcome to the Leading Sight News. สภาปนิยลงการวารีคลับอตุนเป็นปัตติปีปอนซีการิตังจุเกนรองหางเมนเป็น First Summer Football Tournament 2026 สบหาพันกิบีปอนอารูอิงก็รับเลียร์นี้สภาปนิการวารีคลับเป็นปัตติปีปอนซีสุรุปทาร์คอนซิเดนซีกับปาร์โล VDC Chairman Sir Simeon Rongphar อลังเลาสร์บุราเมนเป็นการิตังจุเกนรองพาราเมนเป็นอารูนิพายก็รับเลียร์นี้ First Summer Football Tournament น่าจะเมกอังดุงกิตีArni Adventure hanjang langso FC lapen Mohon FC Deopani lang letemang bongsi chip hopon lo. Deopani Mohon FC atom ball pumi hanjang langso FC atom pham thap ponsi chip hai pon lo. Lapen bangso tournament kibi pona theke non ki thormi ariso ejang atom phan ok phrana na thu lapen ki ongdung nonowe ki meriso ejang atom sa phapani angkang ke parlo rakia hormu ke chopen cheng lok kaprek ka henwa sai do anta ka chi opon thek ji phan lapen lok ke charli ana thuta ke prang pon thek ji phan lapen ka preka hin ana thu seta kaching thor pon ke thek long ji phan pumatha ponsi summer football tournament ajay mekdeng ponlo posi surupothar constituency ke parlo VDC chairman naki hai Simeon Rongphar hin pen lamthei than pachini pon lapen adventure hanang so FC me phu pen non ki thor mi ariso ejang atoma phan eprang ke bang jilangar ni am so se la puson ke mission asai ka prek deng pon pe do onang jilang pusi rada atoma phan than pachini pon labang soja me ke deng pon along ongdung rongrut ke ja ki the ki ding atum dhoram ke ja atum GB SGB lapen ke B ke thi sar phi sar patum dan da chitong lunsi alira champidun Sapapani pen Francisco ng Kilo Aberta, The Leading Sight News. Choropon Parpiglo, binige ang Lungkitilo, labangso first Sapapani Summer Football Tournament organized by Calvary Club Sapapani in the memorial of late Jugen Rongphar. Labangso INPNC labangso khela ladak Sapapani Patro Klamlong kedamtang tarik rehinipen dak bipon no lapen pini banggang Lungkiti dak Adventure FC hanjang langso lapen Mohol FC Deopani Jenggau alang itu mangbong si pini dak cepate pono lapen ke Adventure FC hanjang langso tum si 1 pen alang tum cepai pono lasi Calvary Club pen Jasmet pen labangso kapatu pon kibi ponangkok alam thege la hello Jasmet pet non kitu miawe tu maphan sin ni tu aphan ni tu bangso thela panong tipon athike non kitu ni adiso ejang atum ongdung atum raki hormu ki rimpen mena aw apana phan ka chaphalang no isa kami amena career ka chaphalang no la pasana tu penagando lasi si areng lok pana salam thidu ideal mind is evil mind mane ili thang da claim kle hem do chot rakyar humbu enchot punatangte lakin soitana kam asong si areng gelap isi salam itu kasi sports culture jong si ilutum wan lo lapen sports aphanong si isoi janga tum ta humnu punatangte mina opranda mepo alang le tuma future da mepo lapen mina lo ri phana chepakar contact ko asela bangso sports kana job uthot la bangso sahapani lapen kela labangso dungra rong anapan isia message Calvary Club en kipila hanlo ile tum sports ana chihungunangji rakyar hormu bangke litum rimdun de nangji mena oprana phan mena hem tu na phan chimat nangji pensi labangso khela ke kibi po ta se hal phan the alam lo je la team ko am chukla alada ke binong ke da Calvary Club apusina secretary sila bang ni ji tamini le kechini do te importante da team na kya bata da chapate gun lapen mesen men se atok ga team kami mesen lang tum discipline pen sila tum patukon kapeng ge bipon la so ari dang gen rong para men pen so summer tournament ge bipon ko la da Calvary Club la bena organizer do so perfect lo center la so ge pathu la tum ge bipon ko la pen we gi mi tum ham ne kan so perfect la ne hin pen da sapani ara hoi hin pen so la ge gamra hoi hin pen so perfect la so papel lo gamra khai ang leta ding pero pathai pa panam hojne kai ta na ni tu na
la frasiang la phanta ro tipa je la de tumla ni site ni section hai beta la kusi hai asian bhai the nang la jing la mai to la so khela hai da ta nam tum pan ni ro tom te ke ni rong ki kan la som thak khela ke do ping nang an si non bagi mi dum la an se pajing thur pai na di mane khela ke ba di ona la an su je ke mane khela bang ge an se mane ki mane ko son lo non bagi mi dum hat ko prang ona mane la an se ko prang na mane amang kar yang long atum thanda adak sona sabha pani area da mela an su se pajing thuri thane di along ta me game bang di padu una perfect la na le so competition ni te ko e pot chi na no then other conductor we perfect la zero perfect la card Karbianglo Motorcycle Club jek pen KMC atum pen chapatir pi ponsiar na mangsolang sunan nang kahumri lakhain ko la trok dor bagori constituency ke parlo kudam sinarong along ke do anam lang so lang sunalong Karbianglong Motorcycle Club ahin pen chapatir pi ponsi 11 block right 2026 ke praman pon la soja megalong dor bagori constituency ke parlo pon apar dai huri kudam sinarong along anta nang humri lo anparda nang humri lam theke isi bang Longcresia block Kachihumri Hini Ride for Safety Awareness Kethom Hermet Chiku Vernangji Pli Kangri Kangkrang Pen Kongtelong Veknangne Pho Ke Vek Lapen Kachi Thabduna Bangta Hermet Du Veknangji Truck Anti-Drugs Troxy Cleanliness Nerdcap Plantation Asideng Ponbom Nangji Atheke Lanchot Kalisi Aparde Huri Kudam Sinarong Along Amat Kikludung Ingleng Kethom Alangsun Amen Lake Arnam Langso Alangsun Dehuri kudam sinarong ten kahelo masap 100 kilometer na ke bandak do jilang. Nasi labang sodim lang mipik interior langsun nasi kadok ka ve sita labang sodim along kijui kilang phan kiwang jia phan. Arnam langso langsun along mesan awarsai kilong jia phan ke the kiding atumta RD nang pidin pen mesan kijui kilang awarsai long pon te pusi hadagara atum pen ta aning chi the pen arat aphang la pen ke the kiding atuma phan tawar cholang pon. Dorbagori pen Moses terang nang kilo abirta the leading site news. Dulu loh, itu tuh loh kardiang nomor satu yang itu kan nang humri, unit tuh ngang wipin aja, nang humri, explore dan explore, itu dia motor pes tuh ngang paling dulu dan anam langsung, lalu jodoh, maksudnya bilang iban ke nang itu apa dah huri pen kilometer 20 ke tak tulang, ke tuar ke lapu lang roy pinang kapang di, kapang trekking lang nang ko, kapang dah tuaran mang ke tuaran abela trekking lang nang ko lo, kami trekking na bang kami, lapen Karbianglong mountaineering, tapi mountaineering itu juga, atum kami dah nang humi kami, ini ada ini tu Karbi, atum kami Hong Kong si dulu. Komandu si bang ima, bang lo putih dah tunta si ning si tepo, ning arong ko. Tapi ni tunta bang lo, kalau kamu tu club ten, la di dum Rongmong Way, block right ten itu lapu hilir block ten lapu nangul ten masih sedang nang kan lo, sedang rata tu, lapu langsung tu putih, itu nak sedang bang lo, nang tenong lo, ning arong lo, kalau tu meter bang kami, nang jui kami. Nang kita pun non, ajar non, kita kong pun non, angku se, kalau yang kong kan kami kimi abang, kona, nang tulang je, taklang kona, bang, kit manen Meghalaya tu mason, nali Mizoram tu mason, Nagaland tu mason, Arunachal tu mason, taklang kolo na, ang betul tu na, sini dorde pun itu mahal se, kami tu mason info, dah lebih, terus. Dilai Sport Association Inter Club League Men's and Women Football Championship ke pathu ke pangcheng pon aru nifai ingkora ke thom lakhain koresi Borjan constituency angkang Dilai pathu aklamalong ingdeng silkep Dilai Inter Club Men's lapen first Dilai Inter Club Women's Football Championship ke pathu pangcheng pon tanglo alwi sarpuaman pen kachitong dun kasa konchun bang Dr. Pankaj Tiron Borjan VDC Kaman Tiso
Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang, Karbi Anglong Autonomous Council ex-chairman Long Kitimung, Karbi Anglong Primary Teacher Association Kongchun Bang Song Be, Karbi Rong Asaramay, Borjan Habaramay May Phu Ki Hai Tokbi, KLA Abarin Kongchun Bang Liladhar Teron Lapen Man Peng Ki Thikiding Atum Chitongdun. Kapathu ke cheng CR ni Megi Pado Ponalong, Dilai Sport Association na May Phu Munsing Timung Pen May Kachari Ponalong, Dilai Sport Association na Lama Intor Ponsi Kalitang Atumaphan Chikimo Pedopon. Lapen Kadokave Club Great Shock Atumaphan Football Sitami Ron Ponlo. Pini ke cheng CR ni Pinso Mar Kapathu Kachepho lake Cleared Up FC Lapen Jigjak FC ang bongsi Pathu Chephopon. First half ke Pathu ahosi Cleared Up FC atum goal pumni thaponlo Lapen full time Pathu dat pen apita Jigjak FC atum goal ipumta chitu unedat si 2-0 goal pen Cleared Up FC atum pen chipahai pondadlo. Dilai Sport Association pen football ke Pathu ki bi pajut et aphi lote cricket kabadi lapen prexam ka Pathu bi pon thulang Lapen Dilai Ahabar Sport Anatu Ning Kirung Ponji Aphan Lapen Kapaprang Dunji Aphan Si Nimitum Kimang Pon Puta Dilai Sport Association Achun Bang Nobin Rong Pipen Than Pachini Pon DSA Hinpen Official Game Winning 9 Dilai Inter Club Men Championship First Women Dilai Inter Club Football Championship 23 May 2026 pen opening ceremony amai paman pon lo pen cheng si labang so liga bangke under DSA under club das pon sorti pen cheng po June 24 an si labang so liga bang pen also saro tumbangke kerangji June tarik 4 ni pensi la women tumbangge la bakso la women tumbangge di tung final bangge angkuri bangge patu ponte lo women tumbangge la alang tung league system si patu ko women ko mama la point jong pen bai sing tung la ko mama ke hai jong alang tung bang si champion la men tumbangge kadu gawe 16 club do 16 club ang bong patu ponsi la dal quarter final do final do so di bangke jet for this paman ko kasi pinja semet nili tum la bangso official game bang ipintan check kono nili tum akimang bangela dak Dilai Hawar sports ani ke hang aviso yang atumaphan kang kurponji aning ke rong ponji ko akimang pensi nili tum la football tang check kono la bangso official game tang dia apilo tang dia nili tum dak DSA Hinpen Asonson da cricket doji laben kabul isami patu poli lason dola lasi itu mangkang di kasalong kami ini tu presiden gitu bacinghan honorable CM sir Dr. Turiam Donghang alang li si sports along kasalong alang li presiden lo alang li aning kehan kita major sports culture bang itu makarbi along pinan kang kurpon lason dolo alang li ke mangalong alang li bang ang kang bi ang tok anu bang alang li pun ide jil se alang li long alang li kamatha long itu Dilai Sports Association hin pensami alang li ke mang alang li example bang mission je sports culture bang ipathe long itu musami alang li long anso se dak Dilai Hawar pensami sports hin hang ari so yak fan ipaklang ye fan alang itu matelian itu malong kewan je fan Dilai penseng lo Dilai penang kan ang tan di pen celong out of the state long same Dilai ari so yang tum football hin same pati dun long pen Dilai fan anong megewan pen den itu sports association same si ning kang sam ning karong long ji ko mang pen si ditum la football hin ke cheng si ditum opening ceremony bang paman pon